Shubor nakaslem jong unongsan Hima. General Secretary ka Congress KC Venugopal ulayo ya ka jingjab na Alappuzha Konstitwensi ha Kerala. Venugopal ubaya kun persya ya Arif jong ka Communist Party of India Marxist ha kabalo yo haru lak 1,000 sanspa andrupo vote batam dah hajar sanspa khat live vote ya Arif balayo lak 1,000 nyo vote. Venugopal mensyua ulami khmat na Alappuzha Konstitwensi syakaying dor barthauan jok ke jilla Kerala bat kumjuru kumu MP ke Raja Sabha na kate ke Konstitwensi bat menta udai MP ke Raja Sabha na Rajasthan kejingwan pai jong Venugopal hagi kamsan perthai ha Alappuzha kalawan ra ya ke jingkim jingmut ha pedeng ke Kongres bat ke LDF ka Alappuzha Konstitwensi kadai tang maka ka waini ki Konstitwensi ba ke LDF kalayo ya ka nam job ke election ka bala Pynliem hostem arjar khat kendai mana kalyang ka LDF kala penpau ya ke jing persya hadin ba ke Kongres kala penbena da unong ilam ka seng banya kun persya ya ka seng ka badon bat ka India bat ki nong ilam ke LDF ki bakin thub ya menteri rangba Pinarai Vijayan kila penpau ba ke Kongres lingba ka jing penyakun ya Venugopal ha Alappuzha ka penpau ba ka seng ka ya kun persya ya ke LDF ka bari ka seng ka badon ka kinhon jong ke India.